Praise God. God is good. And all the time. And that is his nature. Wow. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku kuu ambaye Mungu ameifanya. Tukaweze kukutana pamoja, tukaweze kusherehekea ukuu wa Bwana. Miaka 10 kama parokia ya Ebenezer, kwa hakika imegharimu mkono wa Mungu. Na tumekuja kumshukuru na kumwambia ni asante. Tukaweze kuanza ibada ya siku ya leo kwa maombi. Wacheni tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, tunanyenyekea mbele ya uwepo wako asubuhi hii. Tunakuinua, tunakuheshimu, tunakuabudu. Tunasema hakuna Mungu mwingine ila ni wewe tu Jehova. Ni asante kwa sababu ya kutulinda na kutuhifadhi umbali huu. Kama parokia tunasema ni asante kwa miaka 10. Na kama familia na individually Bwana, tunayo mengi ambao tunakushukuru kwayo. Na ni asante Bwana, pokea sifa zetu na shukurani zetu. Tunapoanza ibada hii tunataka kukukaribisha Roho Mtakatifu wa Mungu ili ukaweze kuchukua usukani wote. Ukaweze kutuongoza, ukaweze kutubariki. Ukaweza hata kupokea shukurani zetu. Ni asante Bwana, tusamehe dhambi na makosa na ili tukaweze kupelekana nawe. Tukianza ukaanza nasi na hata tamati ukaweze kuwa nasi. Na ni katika jina lake Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tutaanza ibada kwa kuimba wimbo nitashinda, nitashinda Bwana. Okay. We allow the brigade. Tupatie wimbo nitashinda Bwana, nitashinda. Nitashinda Bwana, nitashinda. Kama wewe pia ulishinda. Nitapitia mapitoni mwako. Nimeanza Bwana, nitashinda. Tazameni kule Kalvari, Mwokozi aliteswa na dhambi, akazikwa kule kaburini. Mwisho alitoka kwa ushindi. Nitashinda Bwana, nitashinda. Kama wewe pia ulishinda. Nitapita mapitoni mwako. Nimeanza Bwana, nitashinda. Njia mbovu zote nimeacha. Nitapitia nitashinda Bwana, nitashinda.
ndoto ya mwisho tutaimba, tukiagana na dunia mbaya, tukitazamia ile mpya. Tumeanza Bwana, tutashinda, nitashinda Bwana, nitashinda. Kama wewe pia ulishinda, nitapitia mapitioni mwako. Nimeanza Bwana, nitashinda, nitashinda Bwana, nitashinda. Kama wewe pia ulishinda, nitapitia mapitioni mwako. Nimeanza Bwana, nitashinda. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that no one of the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. Praise and worship Him. Bwana asifiwe. Praise God. Tumefurahi. Netokenete. Nego celebrate miaka 10. Nituracokeria Ngai ngatho. Na ithuothe tukire kuga mwathani ni Ebenezer. Mwathani agocwo. Na nikio turauga mundu ainire Ngai wake akimucokagiria ngatho ni undu akahinda kau atuhete. Bwana asifiwe. Nituhure ruhi. Siku
ready to worship the Lord? Yes. Just open up your mouth and begin to glorify His good name. He deserves all the glory and honor. It has been 10 years. We have seen His power. Na tunataka kusema anastahili. Linua jina la Yesu. Unastahili Yesu. Fungua tu kinywa chako uliite jina lake. Biblia inasema ya kwamba tukaweze kuliita jina la Yesu, nasi tutakuwa salama. To glorify this good God. It has taken His power, it has taken His might for us to be here. Even after the 10 years, Lord, we worship You and we glorify Your holy name. We thank You, Jesus. Ni asante, ni mengi tumeyapitia, lakini tunalinua jina lako tukisema ni asante Mfalme. Tunaliita jina lako, tunakusujudu wewe Bwana. Ni asante. Pokea heshima na utukufu Bwana. Pokea shukrani zote. We worship You. Just open up your mouth. Glorify His name. He deserves all the glory and honor. We thank You, Jesus. We thank You. You have fulfilled Your promises, oh God. We worship You, oh God. Thank You, Jesus. Una nguvu Mfalme. Na ni asante.
ni kwa sababu wewe ni muweza yote. Bwana, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe namna hii. Sijaona kama wewe wanitosha namna hii. Sijaona kama wewe wanitosha. Sijaona kama wewe wanitosha namna hii. Sijaona kama wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Kusema kweli Bwana, wewe unastahili kuabudiwa. Wagirire Ngai. You are worthy of all the praise, O God. You are worthy of all the glory. We praise you, Jehovah Lord. We magnify your name. You are such an awesome God. Gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũtariĩ tawe. Nĩ twagũkumia na twagũtĩa. We worship you. Church, let us join together in prayer. Our Father and our God, we are before thy presence this morning. We want to praise you. We want to honor you. We give you all the praise, O God. Nĩtũraiga nĩ wega Ngai, nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũtariĩ tawe. We nĩwe wambararĩte mũno. We wĩ mũtheru, ithe witũ mwega. Riri na gĩtĩo Ngai wa igũrũ ciothe nĩ ciaku. Na rũcinĩ rũrũ Ngai nĩtũkũnyitanĩra na thure 24 na ciũmbe iria citũraga muoyo ithe witũ, na tũkaiga ũhoro wa ũtheru waku Ngai. We give you all the praise, O God. Give you all the preeminence, Jehovah Lord, for making it possible for us to assemble in this sanctuary, Jehovah. Ngai ithe witũ, yoete guoko gwaku Ngai. Mũthamaki mwega ũgatũgitĩra na ũgatũmenyerera. Ũgatuĩka rĩrĩro ritũ Ngai, ona ũgatuĩka hinya witũ. Nĩkĩo tũgũgũtĩĩa mũthamaki mwega Baba. Tukiuga all the power and glory and dominion, Lord, belongs to thee. We worship you, the King of Kings, Jehovah. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Tuyokite mbere yaku mũthamaki mwega Ngai, tũkĩhera wĩhia witũ. Nĩ tondũ mũthamaki tũngiuga tũtiĩhĩtie, no tũkorwo tũkĩhenania naguo ũhoro wa maũndũ gĩkorwo rĩ thĩinĩ witũ.
na nĩkĩo tũkwenda gũgũthaitha rũcinĩ rũrũ Ngai wĩtĩkĩre nĩ tondũ wa wendo waku mũnene na tha ciaku nyingĩ ũtherie mũthamaki mĩromo itũ na gwata meciria maitũ Ngai na nĩgetha ona mahinda marĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki mwega Ngai ithe witũ nayo mĩgambo itũ Mwathani na ciĩko citũ ithe witũ ituĩke cia kũgocithia na gũteithia rĩtwa rĩaku Ngai mũthamaki tũtiagĩte methugunda mũthamaki mwega meciria-inĩ maitũ Ngai matagũteithĩtie Ngai tũtiagĩte mũthamaki mwega Ngai kwaria ona gũthi mũthamaki mwega ona kũndũ kũngĩ mũthamaki gũtagĩgũkenetie na nĩkĩo tũgũgũthaitha tũrĩ mbere yaku rũcinĩ rũrũ Ngai wĩtĩkĩra nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ tũtherie o mũndũ rita rĩake Ngai. We have come, Lord, as families, glory thy sanctuary, O God. Na nĩgetha twamũkĩre kĩrathimo gĩaku Ngai ithe witũ mwega maũndũ marĩa mũthamaki mangĩgirĩrĩria wega tũkinyĩra ithe witũ nĩ twamahera rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na nĩgetha mũthamaki nĩguo hinya waku Ngai ũthi na mbere na gũtwarĩria ũthi na mbere mũthamaki na gũtũtongoria ona gũtwĩka maũndũ mega nĩ twagoca na twakũnenehia nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ tũgũcokeria ngatho tũrĩ ta Parish Mwathani mahinda maya tũra celebrate ũhoro wa mĩaka 10 Ngai kuma hĩndĩ ĩrĩa twagĩire na Parish ĩno ithe witũ mwega ithe witũ gatagatĩ-inĩ gaka Ngai nĩ tuonete maũndũ manene ithe witũ mwega Ngai tũkona ithe witũ wa matu-inĩ ũkĩhanda ngoro citũ wega thĩinĩ wa wĩtĩkio Ngai tũkona ithe witũ mwega Ngai gũkĩgĩa na makanitha merũ Mwathani tũkona naguo ũthamaki waku mũthamaki Ngai ũgĩthiĩ na njĩra nene ithe witũ mwega nĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ tondũ we Mwathani nĩwe ũtũhotithĩtie nĩ twakũnenehia mũno mũthamaki mwega Ngai na nĩkĩo tũkuga ithe witũ atĩ kinya hau tũkinyĩte we nĩwe ũtũteithĩtie we nĩwe Ebenezer ithe witũ mwega na rĩu mũthamaki mwega Ngai your greatness has been manifested O God in all these years O God gũtiagĩte challenges ithe witũ mwega Ngai no nĩ tũgũcokia ngatho Mwathani nĩ tondũ ithe witũ mwega Ngai no tũrũĩrĩire you have fought all our battles Jehovah and that's why this morning we stand in the sanctuary Lord to give us testimony of your greatness O Jehovah nĩ tũgũgũthaitha ona mahinda maya tũrĩ gĩikaro gĩkĩ Ngai wĩtĩkĩre ũtũthi na mbere na gũtwarĩrĩria hinya na wĩtĩkio witũ Mwathani na nĩgetha tũthi na mbere na gũtungata ithe witũ mwega Ngai even to greater heights of this world O God na nĩ tondũ mũthamaki wa kanitha waciarirwo mũthamaki mwega na nĩgetha ũtuĩke ũtheri mũnene Mwathani kũrĩ gatagatĩ-inĩ ka nduma nene gĩtĩkĩra ithe witũ wa matu-inĩ kũrĩa twagĩte kwara wega ithe witũ wĩtĩkĩre mũthamaki ũthiĩ ũgĩtwaragĩra we are grateful Lord as families Lord nĩ tondũ no ũtũteithĩtie Mwathani Ngai ithe witũ gũtiagĩte mahinda maritũ thĩinĩ wa mĩaka-inĩ ĩyo 10 ĩhĩtũkĩte ithe witũ mwega no nĩ tũgũcokia ngatho ta Habakuku mũthamaki mwega ona kũngĩkorwo na gũkĩaga ũhiũ thĩinĩ wa ciugo-inĩ mũthamaki mwega ona cio thabibũ nacio cituĩke nĩ cikwaga maciaro ithe witũ mwega no nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa ũhonokio witũ this is our testimony this morning O God that we are grateful because of this Lord of our salvation ni kwa maana ametupigania nĩ tondũ nĩ ũtũrĩire ithe witũ na gatuĩka maũndũ mega rĩtwa rĩaku rĩrokumio rĩtwa rĩaku rĩrotĩo tũrakĩenda kwĩneana moko-inĩ maku ithe witũ na nĩgetha mũthamaki mwega Ngai ona thĩinĩ wa Parish ĩno mũthamaki mwega nĩ ũheanĩte the minister that is there O God we are grateful because there have been other ministers before him O God na nĩ ũtuonete mũthamaki riri waku Ngai ona wega waku mũthamaki mwega Ngai we have seen new leaders coming O God we have seen new churches Lord coming up O God we have seen you Lord God even great gifts O God in the midst of our church members Lord lifting them O God and even bringing them up Jehovah na nĩgetha kanitha waku ũtuĩke Mwathani wa kũgacĩra nĩ twagũthaitha ũthi na mbere mũthamaki mwega ũtuĩka maũndũ mega ona ũkĩrũgamagia na ũkĩhithaga kanitha waku Ngai thĩinĩ wa wega-inĩ waku rĩtwa rĩaku rĩrokumio rĩtwa rĩaku rĩrotĩo mũthamaki tũrĩ mũbango-inĩ waku na tũrĩ moko-inĩ maku tũtiĩhotwo gĩtĩkĩre mũthamaki ũthiĩ ũgĩtũteithagia even as a country Lord we are grateful nĩ tondũ ithe witũ mwega no tuonete guoko gwaku Ngai nĩ twarĩ na mahinda manene ma riũa ithe witũ na gũkagĩa na gũtangĩka kũnene but now Lord we are grateful Jehovah nĩ tondũ nĩ tuonete irathimo cia mbura Mwathani ithe witũ ona tũkona andũ mathiĩte thĩinĩ wa mĩgũnda-inĩ yao Ngai na makaumagaria mbeũ mũthamaki mwega
we nĩwe tũcũthĩrĩire na twĩrĩgĩrĩire itũ mwega Baba atĩ mũthamaki you shall bring King of our glory all the crops to maturity Jehovah. And Lord, you shall be witnesses, Lord of bounty harvest. Nĩ tondũ ithe itũ amatu-inĩ we nĩwe ũtwĩrĩte ũguo Ngai. Gĩtĩkĩre gũtũririkana Mwathani ona tũkĩrehe mũthamaki mwega. Even our country before you this morning. Mũthamaki tondũ gũtiagĩte some crisis, Lord. Economically, oh God. Mũthamaki tũgakorwo mũthamaki mwega, our economy has not been doing well, Jehovah. No nĩ tũgũgũthaitha ithe itũ mwega. Nĩ tondũ mwĩhoko witũ ithe witũ ũrĩ na kũrĩ we Ngai. That we shall not despair, King of our glory. We will not be discouraged, King of our glory. Nĩ tondũ ithe witũ no gũthiĩ na mbere ũkĩriftaga the economy of this country. Therefore, Lord, we pray that you shall help us, King of our glory, to be people of integrity, Lord, in the areas that you have entrusted us, oh God. Everlasting Father, you shall help us, King of our glory, to be accountable, Jehovah. Maũndũ marĩa mũthamaki Ngai ithe witũ twĩhokeire ithe witũ mwega Ngai. Na nĩgetha the country, Lord, that you are living, King of our glory. Mũthamaki mwega ũgakorwo nĩ kĩndũ gĩa kwĩrahĩrwo Mwathani, even in the generation that will come before us, oh God. Nĩkĩo tũgũgũthaitha ona maũndũ marĩa Mwathani matakũkenagia Ngai thĩinĩ wa bũrũri ũyũ mũthamaki mwega, megiĩ the poor governance ithe witũ mwega, megiĩ the corruption, King of our glory, that has drained the economy of this country. Mũthamaki mwega atĩ nĩ gũtũteithia Ngai, also even them that are in leadership, Jehovah, atĩ nĩ gũthiĩ na mbere na kũmahe ũgĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ gũthiĩ na mbere na kũmatongoria ithe witũ mwega Ngai. Na nĩgetha King of our glory, that they may offer themselves, Jehovah, Lord God. Nĩ tondũ are the people that they are reading, Jehovah. Twakĩiga othe Mwathani who are in authority before thee, Jehovah. Nĩ tondũ we Mwathani nĩwe ũtũmĩte makorwo marĩ o ithe witũ mwega. Twambĩtĩria mũthamaki hinya waku Ngai, ona wega waku mũthamaki mwega, ona ũgo waku ithe witũ mwega. And all the promises, oh God, that we are getting, Lord, in this country, Lord. Mũthamaki ũtũteithie, mũthamaki atuĩke cia kũgacĩra na gũkinyanĩra ithe witũ wa matu-inĩ. Namo maũndũ marĩa Mwathani mabangagwo Ngai ona mathugundagwo Ngai ithe witũ ma kũmomora mawĩra maingĩ Ngai, economically, Lord, ona the destruction of properties mũthamaki mwega Ngai, ona some ethnicity maũndũ maingĩ maimaga thĩinĩ wa bũrũri witũ Ngai, nĩmo tũraregana namo rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na tukahoya wega waku Ngai na thayũ waku Ngai, that it shall prevail in this country, oh God. Mũthamaki mwega Ngai, them that are in power, King of our glory, you shall grant them wisdom and peaceful times, oh God. And even is a time, Lord, to read the people of this country, Jehovah. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũkumia, nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũgĩtariĩ tawe. Mũthamaki tũkwenda kũrehe kanitha waku moko-inĩ maku Ngai. Nĩ tondũ mũthamaki mwega ũnĩ kanitha wegũrĩire na thakame ya Kristo. Na nĩ tũgũcokia ngatho mũthamaki mwega nĩ tondũ wĩra ũrĩa Mwathani wambĩrĩirie. Ngai ithe witũ ũyũ ndũtuĩkaga wa kũhotwo Mwathani. Maina maingĩ Mwathani wanahatĩrĩrio na wanamenererio ithe witũ mwega. No Ngai ithe witũ we nĩ ũrũgamaga na ũkerũĩrĩra ithe witũ mwega. Twagĩgũthaitha wĩtĩkĩre ũthiĩ ũkĩrũgamagia kanitha waku Ngai. Even in the midst of crisis and a lot of darkness in this country, Lord, that the church shall start, King of our glory, and over direction, Jehovah. Atene kurogama and to offer proper leadership in this country, Lord. Yetekelia mũthamaki in every governance of the church, Jehovah. That all the people that you have entrusted in all these areas, Jehovah. Ate gaithete nĩ kũmahe ũgĩ Ngai na gũgwĩtigĩra mũthamaki mwega. We remember our church in particular, King of our glory. We remember the moderator and his obvious King of our glory. Tukarikana all the ministers of the gospel. Mũthamaki tukarikana all the presbyteries, oh God. And all the parishes, God, in our churches, oh God. Na congregation ciothe twaciga moko-inĩ maku ithe witũ. Na nĩgetha ũthiĩ na mbere Mwathani na gũtũnyitithania Ngai. Na mũthamaki mwega Ngai na gũtuongerera wĩtĩkio. Na twĩheane kũna Mwathani kũruta wĩra wa mũtharaba mũthamaki mwega. Ũtũteithĩtie Ngai ona ũtũhotithĩtie. Nĩ twagoca na twakumia rĩĩtwa rĩaku ithe witũ. Nĩ tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũgĩtariĩ tawe. Mahinda maya ithe witũ nĩ tũkire gĩikaro gĩkĩ. Na nĩgetha Mwathani tũrathimwo nĩwe Ngai. Nĩ tũgũcokia ngatho mũthamaki mwega. Nĩ tondũ tũkire na ciana citũ, tuoka na youth aitũ, tuoka na atumia na tuoka na athuri mũthamaki mwega. Na nĩgetha twĩgwatĩre kĩrathimo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Gĩtĩkĩre mũthamaki mwega, the spirit of conviction, Jehovah, that convicts men of their sins, Jehovah.
that they shall convict every one of us, oh God, in all the areas of our want, Jehovah. And you may compliment us, Jehovah, in all the areas, Lord, where we are lacking. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndungata yaku ĩkĩrũgama Mwathani, twagĩkũhoya wako waku Mwathani, twahoya hinya waku Ithe witũ, nĩgetha ũrũgame igũrũ rĩake Ngai Ithe witũ, and he shall minister, King of our glory, in accordance, Lord, to your plan, O God. And he shall not leave this praise the same, Jehovah, but he shall leave a people that are lifted, Jehovah, a people, King of our glory, that King of our glory are healed, O God. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kiugo gĩaku Mwathani na maũndũ mothe tũgĩkaga gĩikaro gĩkĩ Ngai, ona ũkĩgocwo na nyĩmbo mũthamaki mwega, ona kiugo gĩaku gĩgĩthomwo mũthamaki mwega, ciothe twaciga moko-inĩ maku Ithe witũ, nĩgetha ciĩkwo nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ twahoya, ona ningĩ twetĩkia. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, twarĩa kũrĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ. Tuoe mũthithũ cia gũtũigana, na ũtũre mehia maitũ, o ta thĩ tũharĩra matwĩhagia, na andũ atũtũre magerio-inĩ, no tũtũrokagia ũhuru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Praise God. We have a presentation as a praise team. Koguo nĩ ngũragia mũcoke haha nĩgetha tũikare thĩ oro rĩmwe. Haya, wacha tucheze kidogo tu namna hii. Right, left, pole pole tu. Cheza. Cheza. Ukisema umetenda, bahari Shamu Israeli na uliwavusha, kawatoa utumwani, watumishi wako umewapa yote waombapo, ukiwa umependezwa. Muwalo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote, unatawala.
tunaimba na kusifu. Walio haki hutawaacha, uliwaahidi Hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka kwa jina lako Yesu. waponye. Una ubaguzi wote ni sawa kwako, umetuita Yesu. Tupone. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali sana. Shika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu hatuna wainua. Bwana utukufu ni zako milele. Jina lako Yahweh takusifu. Daima umema tutaishi. Tumeuona Baba. Mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali sana. Shika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu hatuna wainua. Bwana utukufu ni zako milele. Jina lako Yahweh takusifu. Daima umema tutaishi. Shika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu hatuna wainua. Bwana utukufu ni zako milele. Jina lako Yahweh takusifu. Daima umema tutaishi kwako. Asante sana praise team. That is a good job. Tunataka kualika chairman wa PCA Mokoyo akaweze kutukaribisha mahali hapa. God is good and all the time and especially now. Yes, good. Mwathani alogocwo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nina furaha siku ya leo wakati tuna celebrate miaka 10. Hata mimi nasikia furaha kwangu kwa sababu Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha watu wote na niseme our parish minister, our invited guests, Reverend Mogera, Reverend Masharia, and other visitors who are in the midst of us. I want to take this opportunity to welcome you, even our session, to welcome here at Mokoyo, PCA, where we say everybody is special. We want to say that you are special in your own way, and we want to welcome you. Without forgetting that we have uniformed groups which are making our occasion very colorful. I want to say that God bless you mightily for making our occasion very colorful. I just want to tell you the geography of this place. If you turn to this side, you can go and make your call of nature at that side. And if you want to take some water, behind the crosses, we have clean water. Behind the crosses, we have clean water. So you can take water there. Those, if you feel that you are not feeling well, we have our health team. Hapo kwa class, karibu na the flag. Hapo utaenda na utasaidika. Ukisikia kichwa kama inakuuma, ukienda hapo utasaidika. Na karibuni sana, Mungu ambariki na tuweze ku celebrate this occasion in the best way. Hapa tuko Ebenezer na Mungu ni Ebenezer. Asante sana. God bless you.
Thank you, Chairman Mukoyo. Sasa tutaenda kupata choirs wakiweza kumsifu Mungu, na kwanza tutaita watoto ili wakaweze kuombewa. Watoto wote, after watoto wana youth watakuja kuombewa na watapatiana presentation yao. Watoto wote, I'm happy today. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, really want to show. If you're happy and you know, say amen. Amen. Bado wanakuja, tuwapatie space. Hapa tumebarikiwa sana na watoto ni baraka. Asante sana. Na kama wewe ni mwalimu wa church school, tafadhali kuja. Kama wewe ni mwalimu wa church school na brigade, just come. We want to partner tuweze kuombea pamoja. Kama wewe ni mwalimu wa church school na mwalimu wa brigade, karibuni sana, karibuni sana. Hapa tumebarikiwa, tunashukuru Mungu. Thank you very much teachers. Tunaombea watoto wetu, tunaombea walimu wetu, manake tunawapenda wote na tunafurahia ile kazi mnafanya. Bwana asifiwe. Happy birthday PC Ebenezer Parish. Si leo ni happy birthday tu kama PC Ebenezer. Yes, we celebrate our 10 years and we say happy birthday PC Ebenezer Parish. Si ni kweli? Si umpe mwenzako high five, mwambie happy birthday PC Ebenezer Parish. Mwambie tena kwa sauti, happy birthday PC Ebenezer Parish. Hey, how old are you now? 10. All right. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to. How old are you now? How old are you now? Happy birthday, dear Ebenezer. Happy birthday to. Si ni kweli? Makofi kwa Yesu tafadhali. All right. So kama wewe uko hapo na uko na 10 years, hebu kuja kama uko na 10 years. Wale wazee ama watoto wa 10 years, kama uko sure uko na 10, kuja hapa. Kama uko na 10 years, tafadhali usiagushe mwingine. Uko na 10 years? Haya, watoto wa 10 years wako wapi? Uko sure? Na si kuiba. Wale wa 10 years wako wapi? Uko na 10? Wako wapi wa 10 years? You're 10 years old. Right. So wako wapi wengine wa 10 years? Sinawaona, wanakataa kutokelezea. You are 10 years old. -1 or +1. Right. Haya, simameni hapa. So hawa ni wa 10 years. So imagine our parish is as old as these dear children. Si ni kweli? So we celebrate together with them. Kwa PC Ebenezer Parish, we have now 10 years since our birthday, since the inauguration, and we thank God for his faithfulness. Na tunashukuru sana kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi na mahali tumefika ni Mungu wa neema. Si ni kweli? Ametutoa mbali. Mnajua huu wimbo? Hawa 10 years nataka niwapatie 1 minute. Muimbe huo wimbo, ametutoa mbali. Si mnajua? Simuwekewe kidogo tu. Hebu wekee huo wimbo, hawa 10 years. Na tutawasaidia kuimba. Ametutoa habari. Wekee hiyo wimbo kidogo tu. Hawa 10 years lazima tu celebrate pamoja na wao. And we thank God for you. Sisi nilika yetu na nyinyi pamoja kwamba kama parokia we celebrate. Hebu wekee huo wimbo tafadhali. Ametutoa mbali. Tusifu kidogo na watoto wetu. We are marking 10 years. Haya, angalieni pale. Mnaona pale?
Haya. Praise. Makwĩra hii tuine at least a stanza in that song pamoja na watoto wetu wa 10 years. Haya waongoze. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali sana, mahali uliona chini 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 yao watu, Bwana utukufu ni zako milele. Tunalisifu jina lako Yahweh, tumeuona ona Baba, umetutoa mbali sana, chini 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 yao watu, tunalisifu jina lako Yahweh. Asante, tuwapigie makofi hawa. That's a presentation. Hiyo ilikuwa ni request ya hawa wa 10 years. Na thank you for presenting very well. So hawa tu ndio watatuongoza katika Apostles' Creed. So mmoja wenu ana 10 years, tusimame wote kanisa. So wana 10 years, mtuongoze kwa Apostles' Creed. Nani atatuongoza? Lazima ukuwe na 10 years. Uko nayo? Haya. Kikuyu, Kiswahili, Kiingereza. Any. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of the Father Almighty. From thence he shall come to lead up the dead. I believe in God the Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. Thank you. So naomba tuombe pamoja. Mungu wetu, katika jina la Kristo tunakusifu. Na leo ni siku kubwa kama parokia Ebenezer, kwamba sasa tuna miaka 10 tangia tuanze parokia yetu, na kwa neema yako tumefika hapa. Na pamoja na watoto wetu ambao wana miaka 10 sasa, we celebrate the faithfulness of God. Na kweli tutangaza kwamba wewe ni Ebenezer, na kwamba imegharimu mkono wako sisi kufika mahali tumefika. Twakusanyika Bwana hapa kama parokia nzima, kila congregation, na ili Bwana tukusifu, tukuabudu, tuseme kweli ni mkono wa Jehova umetuwezesha. We don't want to take it for granted. It has taken the mighty hand of God. We thank you for keeping us alive. Thank you that you are growing strong every day. Na pamoja na watoto wetu, endelea Bwana kutushikilia. That so many years to come, we will still celebrate the faithfulness of God. You are God who keeps your promises. And you are faithful to keep all your good promises. Asante Bwana kwa watoto wetu. Twapenda Bwana kuwakabidhi mikononi mwako. Ili Bwana ukawatenda mema. Bwana ukaweza kuangazia, na kwamba uso wako Bwana utakuwa juu yao, na kwamba rehema zako zitamiminika kwao, na Bwana wataweza kuendelea wakiwa na wingi wa neema ya Mungu katika maisha yao. Na kwamba Kristo utakuwa mchungaji mwema kwa kila mtoto. Unawaelewa, unawajua. So touch them with your Holy Spirit, oh God. Touch each one of them with your healing, oh God. Na kwamba kila mtoto aliye hapa awe na uwepo wa Mungu katika maisha yake. Kwamba uatilie maono na ndoto. They're going to become special children under the care of Jehovah katika jina la Kristo. Read them, Father, give them good health and walk with them in every step. Na kwamba wakaweza kufanya vizuri. We want to thank you for the teachers who are taking care of them. Wale katika church school, wale pia katika brigade, na wengine katika our schools, our institutions, wote tunaombea walimu. Ukaweza kuambaliki, give them more wisdom and the drive and the motivation to become fruitful and resourceful in terms of mentorship and also bringing up our children in the right way. Asante sana pia kwa sababu ya wazazi, naombea neema ya Kristo wanapoendelea na majukumu yao, wape neema wakafanya hiyo kazi vizuri kwa uaminifu mbele zako. We pray for the families,
Let your love spread forth into our families. We pray for the peace of Christ in our families, and that God Almighty, our children would grow up in an environment where there is peace, unity, fellowship, love, and all these good values. That, Lord, they'll love God and they'll grow to become the disciples of Jesus. And so we commit all of us to you and our children in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bwana awabariki, tuwapigie makofi. Asante sana. Thank you very much. Pray for the youth. Because the brigade has a presentation. Okay, so watoto kwanza msiondoke, mtarudi tu pale kidogo, lakini brigade kidogo watakuwa na presentation wakati ukifika. So just hang around. Bado msiende madarasani sasa hivi, lakini baadaye mtaenda ili wana brigade watapata nafasi yao. You have to be a witnesses. Na so this time loud we want to welcome our youth, and today we are blessed to have several ministers with us. Karibuni sana wachungaji. Tuwapige wachungaji wetu makofi. Hey, Bwana asifiwe. Kumbe ukipata miaka 10 unapata wageni. Ni kweli? Asanteni, you are most welcome. Thank you very much. So at this juncture, tuwapenda kualika vijana between 15 and 35. And today we have Reverend Masharia together with us. He's going to guide us in praying for them. So let's have our young people, those between 15 and 35. Those between 15 and 35, just come. We want to pray with them. Karibuni sana, tuombe pamoja. I hope you have a presentation. Yes, so they are going to do a presentation and then you are going to pray for them. So karibuni sana. Wote kujeni, just come. You can give them a backup. Kama hujui wimbo, unaweza kuwa pale nyuma and then you support them. Karibuni sana. Karibu sana mchungaji. Bwana asifiwe. Wanarika karibuni sana hapa mbele. And even as they come, want to remind you, our youth week is starting tomorrow. From 24th to 30th, we'll have our climax next Sunday. Na tunawaomba kama wazazi wetu, mkatupa ruhusa, mkahimiza watoto wenyu wakuje. I'm sure every congregation has activities lined up for our youth week, and that is why we are saying, make sure your son or daughter is not left behind. Urge them to come and join with the rest, and we'll be blessed together. So at this juncture, I'll welcome Faith. Praise the Lord. Amen. All right, I don't know whether we wait for them. Yeah, watch out. We want to say that he is Ebenezer. Youths, you can do better. Kindly hurry up. All right, for us who are here, you can just dance pole pole. Hapa mbele kuna space. Karibieni hapa for those who are. Okay, right, left. Let me see you dance pole pole tu kidogo namna hii. Turn. One more time, let me see you dance. One more time, let me see you dance. Let's go. Right, left. Karibieni hapa mbele for those who don't have space. Hata sasa wewe ni Ebenezer. Tulipofika wewe ni Ebenezer. Hata sasa wewe ni Ebenezer. Hata sasa wewe tulipofika wewe ni hata sasa hata sasa wewe tulipofika hata sasa Ebenezer
hatua 5 ndipo niseme, hatua ni moja nasema ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Kwa makubwa ni wewe, kwa madogo ni wewe. Si kwa ujanja wangu, si kwa ujuzi wangu, ni kwa nguvu zako nimefika hapa. Hata sasa tulipofika, hata sasa hata sasa tulipofika, hata sasa. Let me see you dance like this. Let's go. Cheers. I youths, you can do better. You can do better than that. Let me see you dance. Aha. Cheers. Cheers. Hata sasa tulipofika, hata sasa hata sasa tulipofika, hata sasa one more time. Hata sasa tulipofika, alafu unacheza kidogo tu. Cheers. Ebenezer. Hata sasa tulipofika, hata sasa. Let me see you dance for Jesus. Let's go. Cheers. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Cheers. One more time. Let me see you dance for Jesus. Hata sasa tulipofika, hata sasa hata sasa tulipofika, hata sasa Bwana Yesu asifiwe. Ningewaomba wanarika tusongee tujaze hapa, kuna pengo ili wengine waweze kukaribia kwa maombi. As we dedicate you this very important day, as we gather as a parish to celebrate 10 years of God's faithfulness. Praise be to God. Jina langu ni Wilson Macharia, nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni mmoja wa parokia hii, member of district inaitwa Birishiba, na familia yangu tunashiriki hapa. Mimi nahudumu pale PCS St. Andrews Church, na nina furaha sana kwa sababu ya mwaliko huu na pia kupewa nafasi niweze kuwabariki vijana wetu, kwa sababu mahala mpo tulikuwa na hata mahali ambapo tuko pamoja na wazee hawa na wazazi wenu mnakuja. Bwana asifiwe. Wakati nimeingia na kupata theme ambayo inatuongoza katika sherehe hizi, nimeona ni ule ujumbe ambao katika kitabu cha Yoshua mlango wa 21 pale mstari wa 45.
and the theme has been rephrased to read, God will keep all his promises without fail. And I want to briefly speak to you about the power of a promise. The power of a promise. Sisi ambao ni wa hapa Kenya tunajua katika mauniversity mengi tumezika vijana wengi sana, young people, kwa sababu ya ahadi, because of promises. Juzi nilisikiliza yule kijana alimuua msichana kule Eldoret University akihojiwa akiwa gerezani. Na jambo alilosema ni ya kwamba walikuwa na agano. They had covenanted. Na hata vijana wengi sana mnajua kuna promises ambazo mnapeana hapa na pale. Parokia moja nilikuwa na msichana mmoja wa youth ambaye alikuwa anasumbuka sana kwa sababu alikuwa anataka kuolewa. Sasa alikuja kwa ofisi yangu akaniambia, mchungaji, kuna shida hapa. Kwa sababu nilipokuwa kule village kuna kijana tuliahidiana ya kwamba hatutaachana. Na venye tulifanya, tulijidunga na mwiba na tukachanganya damu ya kwamba hatutaachana. Sasa mimi nilitoka kule nikaenda chuo kikuu, nimesoma, na sasa nimepatana na kijana ambaye anataka kunioa. But I still feel within me ya kwamba zile ahadi ambazo niliweka zinaendelea kunifuata. Please tell your neighbor the power of a promise. Nyinyi vijana, ninataka kuwaombea siku ya leo tunapojumuika sisi wote kucelebrate 10 years. Please be very careful lile neno ambalo linatoka kwa kinywa chako kumwahidi mwenzako ama mtu mwingine jambo lolote. Hata sisi wazazi tunajua watoto wakiwa wadogo, ukimwahidi kitu hata akiwa mtu mkubwa kama hukutimiza ataendelea kukumbuka hiyo ahadi. Sasa Yoshua anawakumbusha Waisraeli ya kwamba everything that God promised us, he has been faithful. He has kept his promise to this date. My prayer is that may the Lord remember you, and may our good Lord quicken your hearts. Ndio muweze kujua ya kwamba nyinyi ni watoto wa ahadi. Kwa sababu zile ahadi ambazo ziliahidiwa mababu zetu, wazazi wetu, hizi ahadi bado ni zetu. Bwana Yesu asifiwe. So I wish you God's promises, and may he fulfill those promises in your lives in the name of Jesus. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya hawa vijana wetu. Tunajua ya kwamba ndani ya maandiko yako matakatifu umetoa ahadi nyingi mno, zaidi ya ahadi 4,000 ambazo tayari zimeweza kuhesabiwa. Na hizi ahadi ni zetu, mfalme wa neema. Tunapokusanyika siku ya leo kukumbuka zile ahadi ambazo ulituahidi miaka 10 iliyopita, na sisi ni mashahidi ya kwamba umetimiza hizo ahadi tangu siku ya leo. Baba wetu, tunakushukuru na tunasema ya kwamba jina lako liweze kubarikiwa. Hawa vijana wetu tunawainua mikononi mwako. Tunajua unapenda vijana sana, kwa sababu hata ndani ya Biblia ulitumia vijana kwa njia kubwa, na wakaweze kusaidia haswa ufalme wako kuwa establish hapa duniani. Mungu wetu, tunakuomba uweze kuwapigania vita vyote vya ujanani, jinsi ulivyompigania vita Yusufu na akaweza kutimizika katika ahadi hizo. Tunaomba ya kwamba uwabariki vijana hawa, kawaondolee maafa yote na shida zote, na ukawabariki kwa ajili ya neno lako, ili mfalme unapowaneemesha kwa mambo mengine waweze pia kukua vizuri ndani ya neno lako, ambalo ndilo msingi ambalo litawasaidia even to make the right decisions and the right choices. Siku ya leo tunawaweka mikononi mwako, tukijua ya kwamba ahadi ulizowaahidia ya kwamba utawabariki na wataendelea kufurahia ndani yako, utakuja kuzitimiza kwa utukufu wa jina lako. Kama kuna ahadi ambazo wamezifanya, ambazo mfalme zinaendelea kuwafuata,
Kwa sababu hizo ahadi walizifanya bila kujua. Tunaomba katika nguvu ya damu ya mwanao Yesu Kristo, ukawaondolee hizo laana kwa utukufu wa jina lako, ili mfalme waweze kuanza maisha yao upya na kuendelea katika utukufu wako. Sikia maombi yetu na utubariki, kwa sababu haya yote ni maombi ya imani kwako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. God bless you. Vijana wakiondoka, tunataka kuuliza men led by the PSMF waweze kupeana presentation yao. Men led by the PSMF. After the men, we are going to have the ladies led by the Women's Guild. After the ladies, we are going to have EVC present the theme song. After EVC, we will have the brigade band. Tafadhali wazee, alafu wamama, EVC theme song na brigade. Tufuatane hivyo, tuweze kujiandaa ili tusipoteze muda sana. PSMF. Men, please come. Unaria marogo. Kudogoria mwathani na niene kukena muno harĩa hothe mathiiaga nĩ Jesũ rĩndongoria nĩ wandongoririe nĩ ũndongoretie
Bwana Yesu asifiwe. Wanaume msiondoke. Nataka nialike, tunaweza songa hapo mbele kidogo, nialike Reverend Mugambi aweze kuombea wanaume wote. So wanaume wote tafadhali, kama kuna wale walikuwa wamebaki, tafadhali John, tumwalike Reverend Mugambi akaweza kutuombea. So nitauliza wanaume wote tafadhali, kama ulikuwa umekaa, just come. Tuna mchungaji, kama wewe ni mwanaume ulikuwa umekaa, tafadhali Joe. Thank you very much. Tuwapigie wazee makofi. Hey, thank you very much. And that was an awesome presentation. You made a choir, mchungaji. Thank you so much. I'm also part of you. Na nimeshukuru sana. Kuja hapa Bwana Ndegwa. Sasa nimeona kama ndiye mkubwa wenu. Si ni kweli? I'm proud of you. Huyu jamaa tulipokuwa Githurai miaka hiyo ya 94 ndio nilijuana na baba yake. By then Ndegwa was a very young boy. Na nilipojuana naye tulikuwa tunakula kwao sapa tukiwa vijana. Tunaenda tunajifanya ati tunaenda kusalimia mzee. But Mama Ndegwa was very hospitable. Angetupokelea pale. Na tungekula sapa. Na anatuchukua na gari anatupeleka kila mmoja nyumbani tukiwa vijana. So, I'm happy to see Ndegwa. Huyu jamaa hata alipofika wakati wa kuwa mtu mzima ni mimi nilipeleka kwa daktari. na nikakalisha yeye kwa nyumba. So I'm very happy. Thank you, sir. I'm very happy. Very happy. Keep it up, Ndegwa. Keep it up, sir. The sky should be the limit in the kingdom of God. Let's pray together. Tunakushukuru ewe Baba mwema, ewe Mungu uliye mkuu. Tuna sababu tukushukuru tukiwa waume, maana kama jinsi ambavyo tumeimba ya kwamba umetuongoza. Kweli si jambo la mzaha. Lakini kila mwanaume ambaye amesimama mbele zako asubuhi hii njema, tunapoadhimisha miaka hii 10 tangu tulipo tengwa na kuwa parokia ya Ebenezer, kweli Mungu mkuu umesimama na kila boma ambalo limesimamiwa na kila mwanamume. Wamelea watoto wao, wamefanya kazi zao kwa bidii, na kweli makubwa na maajabu umeyatenda kupitia katika hawa waume ambao wamesimama leo mbele zako. Kwa hivyo tunapoadhimisha miaka hii 10, tunainua kikombe chetu cha shukrani. Tukushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema na mipango yako kweli ni thabiti. Maana tungejua kama leo tutakuwa jinsi ambavyo tulivyo, lakini kwa njia zako za neema, Bwana wa rehema, umetukirimia kila kipawa chema. Na ndiposa tumekiri na ndimi zetu ya kwamba mfalme mwema umetuongoza. Sasa tunajipeana katika mikono yako tukiwa waume, tukiwa vichwa vya nyumba zetu, tukiwa watumishi ambao umetupokeza kazi kuu ya kulea watoto na hata kujiandaa kufanya familia, wale ambao ni vijana, hivi kwamba mfalme mwema miaka ambayo iko mbele tena utuongoze. Tulinde kutokana na mabaya yote. Kuna ajali barabarani, kuna magonjwa ambayo inakuja kutuvinyiria.
Kuna hata mambo mengi ambayo Bwana imeturejesha chini kama waume. Miaka ambayo iko mbele tumezikabidhi mikononi mwako, ya kwamba Bwana tunapoendelea kukuhudumia wewe, tuongoze Mungu mwema, tushike na mkono wako wa rehema, tupe njia tutakayoipitia, na katika majaribu yote Bwana, okoa nafsi zetu, tuwaomba. Utuokoe na kutusimamisha, ili Baba uliye mwema tufike ukingoni, na tutakapofika ukingoni tukitazama nyuma na kuona ushindi Baba, kama waume tutainua jina lako na kulishukuru. So enda nasi Bwana, maana hatuna nguvu za kututosha kama waume. Tushike mkono, maana hatuna hekima katika maisha haya mafupi Baba, bila wewe kuwa nasi. Ndiposa tumeziachilia kwako, utende nasi jinsi upendavyo, na uamshe hata roho wa utumishi tukiwa waume katika maisha yetu, ili tukuhudumie. Na ndiposa tutakapomaliza kazi zetu zote hapa, tunzo ya uzima wa milele na hata tunzo ya kazi njema tumeifanya katika ufalme wako, kila mwanamume apokezwe. Twakushukuru kwa ajili umetupa wake, umetupa pia watoto wote, twakushukuru juu yao, tukiomba Baba wetu wa mbinguni utawabariki pia na kuwatenda mema na mazuri. Haya ni maombi ambayo ni ya imani tukiwa waume, na ni katika jina lake Yesu Kristo uliye mwamba wa imani tumeomba tukiamini. Amen, amen, amen. Ladies wakiongozwa na Women's Guild. Ladies, tukuje ili tuweze kupatiana presentation yetu. After the ladies, EVC wataleta wimbo ya theme song. Tatuire tahana waelikana kuoya na iromo niguo nguthaitha thu ciakwa cianyona nĩikajuria kaĩ ũrokagira ndibeiite nĩ atia ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanagũthana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩ ĩni ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ũthio kũingĩ kũhũthio kũingĩ ndatuĩkĩte rwĩmbo kaunĩga penina na ndirĩ ndanoga nĩ gũkũmatha na weheho kwatire ũkĩririka ĩni ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ĩni gĩtũngano gĩkĩ
ndacoka kuga nĩ wega niĩ nĩ ndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku nĩ kũrĩ kĩguni wonia warĩa ũtu ũmarĩrĩ njire ngumo yaku ĩrohunja guothe nĩkĩo ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega tuge ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama msiondoke tafadhali, naomba wengine wakuje tuombe pamoja, ama watasimama kama wako mbali sana, tuombee akina mama na asanteni. Thank you very much for a wonderful presentation. Women's Guild na all the ladies, asante sana. Tunafurahia, mna support kanisa, mnatuombea, na we cannot actually go without telling you thank you. Na mahali tumefika 10 years, huduma ya akina mama, you've been mothers, you know. You've been so supportive na tunafurahia sana. Na tunapenda kuombea Mungu aongezee nguvu na neema ya kuendelea kumtumikia na hata kutumikia jamii zenu, and may God give you the strength that you achieve a lot for Christ as you fulfill your vows. Mkiendelea kutimiza yale mliahidi Mungu wakati ambapo mliingia kanisani, Mungu awape neema na nguvu mkaendelea kufanya hivyo. Hebu tuombe kwa sababu ya kina mama. Mungu tunakuomba kwa jina la Kristo, ukawabariki akina mama. Tunashukuru kwa kazi nzuri ambao wanaifanya. We want to thank you even for the vows. Mehitwa ya mwathani mehitire o umwe wao makiuga nĩ marĩtungatagĩra Kristo, na thank you nĩ mahoya mao, thank you nĩ wendo wao, thank you nĩ kĩo kĩao Jehova kũnyitĩrĩra ngwatanĩro ya Women's Guild, kũnyitĩrĩra atumia othe, kũnyitĩrĩra kanitha wothe. Thank you Ngai nĩ motungata na maciĩko ciatha na mawĩra marĩa mwathani ũmahotithagia kũruta. Na rĩu tũrĩ kanitha waku Ngai tũgĩcelebrate mĩaka 10, lathima arĩa ithe witũ, ũrathime families ciao, ũrathime cioneki ciao, mwathani ũtũũre ũmahete hinya na wega waku Ngai, ũtũũre ũrĩ mũrĩithi ũrĩa mwega thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, kwamba wapate neema ya Mungu katika maisha yao, wakaweza kufanikiwa katika jina la Kristo. Bible itwĩraga wĩra ũrĩa twĩnogagia naguo tukirutaga tunyitaine na mwathani ti wĩra wa tũhũ. Lathima ndungata ici Jehova umacokerie mahoya mao, we waiguire ihoya rĩa Hana, we warĩ hamwe na Sala, we Ngai mwega. Lathima ndungata ici, ririkana maũndũ marĩa maragũthaitha nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao, nĩ ũndũ wa mawĩra mao, ĩtĩkĩra kũmahingĩria Jehova. Na nĩ tondũ nĩ warĩ hamwe na Esther, na ũkĩhingia mathaithana make, na ũkĩmũhũthĩra kũhonokia Ayahudi. Lathima ndungata ici Jehova, no hingie mathaithana mao, na kũhetũkĩra kũrĩ ndungata ici, honokia kanitha waku, honokia bũrũri witũ, honokia families, honokia youth aitũ na ciana citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Hĩndĩ ĩrĩa magũthaitha iguaga mahoya mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Let them Father continue strong, marĩ na hinya wa Kristo, na nĩgetha mwathani makinyanĩre na magacĩre thĩinĩ wa kwenda gwaku. Lathima ngwatanĩro ciothe iria macemanagia nĩgetha makũhoe na magũthaithe ona magocithie rĩtwa rĩaku. Waendelee vizuri kwa neema ya Jehova, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo twahoya. Mwathani amũrathime. Thank you. EVC tukaribie. Ciĩranĩro cia Ngai
kwenda na ningĩ tũmwathĩkĩre twĩrĩaga indo iria njega ciothe na ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai na meni na meni na meni wona twatuĩka ehokeku oigĩte gũtwambararia igũrũ rĩa ndũrĩrĩ ciothe na twĩgwatĩre irathimo wona twatuĩka ehokeku oigĩte gũtwambararia igũrũ rĩa ndũrĩrĩ ciothe na twĩgwatĩre irathimo ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai oigĩte wona twamwĩhoka nĩegũtweroheria hinya tũrĩmbũkaga ta nderi twĩthiaga na tũtinoge oigĩte wona twamwĩhoka nĩegũtweroheria hinya tũrĩmbũkaga ta nderi twĩthiaga na tũtinoge ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai twahingia mathani make egũtũ twake kũna na tũme andũ othe mamenye tũrĩ andũ athure na rathime twahingia mathani make egũtũ twake kũna na tũme andũ othe mamenye tũrĩ andũ athure na rathime ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai ciĩranĩro ciĩranĩro cia Ngai Thank you, EBC. Brigade Band.
Well done, well done, well done, Brigade Band. That was good presentation. Sasa tutakuwa na church choirs. Tutaanza na PCA Baraka Church Choir. Tuende tall, tumalizie na Mukuyu. Kwa hivyo PCA Baraka Church Choir. Ĩrĩkanĩro
Jehova, tawa o mwathani arogocwo.
Mwathani wakwa ni Ebenezer, uguo ni kuga ukinyite, tinya kana uhoti wakwa, ni Mwathani ukinyitite, korwo ni hinya wakwa mwene, ingĩkinya ukinyite, ni Mwathani ni Ebenezer, ikĩonĩro ya nĩwe hinya wakwa, ũrũnĩ mwarĩ karirikana, mathĩna moka ndũgetigĩre, nĩ ta Mwathani nĩegũteithia, tondũ Mwathani nĩ Ebenezer, korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya ukinyite, ĩndĩ Mwathani nĩ Ebenezer, ikĩonĩro iganĩwe hinya wakwa, irĩma nene nĩndanahaica, ona mĩkuru ndanaikũrũka, korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya hau nginyĩte, korwo nĩ hinya wakwa mwene, ingĩkinya hau nginyĩte, ĩndĩ Mwathani
Asanteni sana. Now we will invite Elder Timothy to read the profile. Elder Timothy. So I'm going to read the profile for Ebenezer Parish, a brief profile over the 10 years that we have been in existence. Ebenezer Parish, PCA Ebenezer Parish is located in Mogodha location in Juja sub-county in Kiambu County. It lies on the western side of Thika Superhighway between Loiro and Theta rivers. It borders Loiro Town Parish to the east and Murera